ng'ensonga y'ebula mirimo yayongera okuba nga tebuna mu bantu abasinga ennaku dino n'okusingira abaisuka abakugu balikoba nti emirimu egy'omutwe taakuna emikono gezanga egyakabwidibwidi nga ne kompyuta n'egindi ku mirimo egikasine kuba nga ate giwa abantu ekyokola okusinziira ng'ensi bw'eri kutambula akaire kamperaano era eno mbeera n'ensonga lwaki oba kyabazinga bwa Busoga okulemberwamu latayise bantu kyabazinga Gavana Diop okuna bwatandikawo enkola y'okubangula abaguna mu byekikugu olw'ekitibwa kiba kyabazinga Bugembe mulanga bita mu itendekero lye batuuma Busoga Kingdom Skilling Center. Bano olunaku olwaleero babayenda amatwikira gaibwe ag'omukuzi ogw'omunaana omwaka guno era nga kulwayisa abantu kyabazinga wa Busoga era tayisa abalangira wa Busoga n'amukiikirire. Baba isabalangira nga werekeirwako omulangira w'isaza erya Butembe Dr. Fredrick Walugembe Ntembe baminisita bwa kyabazinga bwa Busoga n'abandi kamala olutuuse wano basoze kuba nga ate balambula ebindiku ebyabasomi bye bakola mu ndogera d'abakulu Innocent Gumisiriza atwala ettendekero lino akubye nti musanufu olw'ensonga nti abasomera wano tibakaanoonya mirimu. Kalenda tukuja mu kalulu mu kampeyini bajja kufuna ssente booboni bano mirimu tebali kujja kunoonya mirimu. Minisita w'ensonga z'abaisuka ne kabwidibwidi mu bwakyabazinga bwa Busoga owekitiibwa Mukembo James asabye enkola eno ebe ng'ateebona Busoga yeevuwako mayekanga. Baba Sabalangira nti tudde skilling centers dino mu masaza gaife ag'enjawulo eno ebe advance center kuba tuligezaako okufuna buli kimu ekyetaagisa. Twatandika with computer ayo tutandika okufuna ebyalaani tuna welding machine tuna ebintu bingi. Babalata Ntembe wa Butembe Dr. Fredrick Walugembe Ntembe ankubye nga bwali omusanufu ku lwa Butembe taakuna Busoga okutwaliza olala olwa Busoga okuba nga tebakukuka mu byakabwidibwidi. Abazungu bava mu Bungereza n'ensi eddiini ze baavaamu baali tebasomye ino. Bwe batuuka mu America yali y'abantu be tweta Native Americans. Abazungu bwe bayita baatandikira mu technical work ng'abaana bano bwe basomye. Technical ekitegeeza nti ebintu bye basobola okukola n'engalo nga bayiiya. Tegaano twongeremu computer information system, computer engineering. Kulwayisa bantu kyabazinga wa Busoga Isaabalangira His Royal Highness Samuel Nkutume Nazira bamuzaale asabye Abasoga okuwanirira abaana baibwe n'okusingira abaisuka mu byakabwidibwidi basobola okuba nga beetonderawo emirimu ku lwaibwe. Mboine ebintu bye bakozaawo, mboine saabuuni n'abona ebitambaala n'abona kalenda. Ndakusaba nti abantu b'e Busoga twongere okugemera ku abaana baife nga tubasapootinga nga tubawagira mu bintu ebyo balikola. Ndibona nti tusobola okugula saabuuni gwe balikola kuba ali ku emblem ya bwakyabazinga bwa Busoga. Ndibona ebitambaala ebyokumeeza tusobola obigula bitambaala birungi. Mboine kalenda tusobola odita mu masomero, tusobola odita mu offices donadoona. Abamaze emisomo gino basimira obwakyabazinga bwa Busoga olw'ensonga nti kamaala bye beeze. Titulisoma kompyuta yenka, tusomye ebintu bingi paka kumaliriza. Tusomye obuvunanza responsibility, twasoma accountability, twasoma transparency, twasoma impact, twasoma obwetowaze. Musulo Robert, Baba TV, Amakondo.